Jadi gimana pendapat drone ni tentang wate tadu bak kedai bos toha yang ni? Jadi nyo pendapat lun tentang wate datu ba kedai bos toha nyan kibara baga mangat hana man hinan mengaji yang kehinaan ka. Jadi mutang ni perle bukan. Yang kehina hinan mere mio support kasa ka polibong yang ka ija anu tonanu bang tuhim si mailah. Mailah nyan bi te sate hinan hai mi ku rasa sate ji nyan ibarat pegah mas hen bat huru jong ji nyan hinan. Kenya hinan yang takita dro. Ban. Man hana masalah saga hinan surbe saga dulu. Dia dah aki lemo hinan ka. Dan di hinan lo mengkenang tak draw ya itu ba. Ubatun ya pulau memang luar biasa. Hino di Amerika naik pulau ubatun. Ini luar biasa. Le mi hana salah bang sudi ricu. Atau icu pulau ketanyonya memang luar biasa kan. Halnya ninan apa baju ninan koloka nah. Koloka ninan memang ibarat apa lengkap tahat bare dumpu ninan anu dicak sering dihinau kalau ke. Yang kemudian sa nyamban herako nyambo harakan. Salam boh kumude. Oke, Pak Pleco. B2 mutang. Tengah lon fikir kibana bersenang, tengah lon bayang berbagai kaya, anjitem dengan alon malam, ke moto sang-sang de ba mata. Lun gala moto hai masih agak, lun wawa malam hana pude mata, han kenang ujian hana kenang angin, jamongan gesang mepengang kaca. Zia,